Sizokuthatha thina sikuhambise lapha epolice station ngoba uyazi ngiyabonga wemadoda ngiyabonga kubaphathi ngiyabonga kosomatekisi obaba bethu abakhombisa ukuthi ngempela bona nabo banathi la ukuthi kuphela ngoba basemsebenzini abakwazi ukuba la nabaningi abantu abasemsebenzini abangakwazi ukuba nathi kodwa abasitshelayo ukuthi hayi phakela sikhona lapha ubona ngani ubona ukuthi uma ufaka into enhle ku social media bonke abantu besukume nayo bekhombisa ukuyeseka nokuyithanda sibona ngalokho ukuthi bonke abantu bakhona kulento sesiyabona ukuthi iSouth Africa isiqala ukunderstandana ningayifaki ipolitiki niyawabona wonke lamangagcwele lapha ezweni njengamanje ngegama likaPhakela uMthakathi ipolitiki ningayifaki nizibe nizohamba niyovota ngoba thina insizwa nokutsizwa Development Foundation ayixabene nohulumeni ayixabene nezikhulu zikahulumeni ayixabene iyohlangana nanoma ubani okufanele ihlangane naye iyochaza into esinganigarantela yona eyokuthi thina siyama entweni hayi namhlanje hamba uye ku Facebook wami uyobuka ukuthi zingaki izinto esazisho kudala 10 years ago sathi sizozenza sagcina singazenzanga ayikho into esikhulumayo sithi sizoyenza singeke siyenze sizodala amathuba emisebenzi awu1 million kusuka manje kuya ku31 December namhlanje oba ngikhuluma nani eBay kuqashwe 2000 wabantu ngoba abantu bokufika bahambile mawuya ku Facebook wethu uzoyibona uyabona sibheke ko 50,000 manje sizoyiletha idatha sizosho inkampani eqashile siyincome leyo nkampani sisho ukuthi iqasha abantu abangaka base South Africa sizoyipromote inkampani mahala siyipromothela ukuthi zithanda abantu base South Africa niyazi kubaluleke ngani inkampani iqasha abantu base South Africa ngoba kunomthetho okhuluma ngokuthi uma uqasha umuntu eSouth Africa ufuna umregister ebese khokha intela ebizwa ngokuthi pay as you earn leyo ntela iyona eholela ogogo iyona eholela izintandane iyona eholela abantu abakhubazekile iyona esiza inqwaba yabantu abadinga ama grants so ke uma ningahamba niye kwaSASSA manje uSASSA untshela iqiniso ukuthi uhafule almost 50,000 wama grants kulenyanga kaJune esiqedayo awuwakhokhanga 50,000 siyovala eManguza kulenyanga nje mase kuyilanga lokhola igrant leyo sisabazela izingane sizoya eManguza siyovala khona ukuthi uSASSA ungabakhokhela abantu abasuka eMozambique ngoba kuphuma abantu baseMozambique inqwaba iphuma izohola igrant eManguza maqeda ibuyele ezweni lakubo nemali yase South Africa beyokwenza izinto zabo ngalo owethu umnotho uyafa ngabo manje ke kukhona ke inhlanga ezithile okungamaSulumane amaNdiya
nabelungu abathile abanesu lokuwisa umnotho wase South Africa ngokuthi beqasha abantu bokufika bebaholele ngeimvilophi ngoba benzela ukuthi bengathexwa angani benzela ukuthi uhulumeni womuntu omnyama uyehluleka sithi siyavuma ke nathi akhona amaphutha kuhulumeni womuntu omnyama wenzana okupositive ukulekelela uhulumeni ingakho ke thina siyinsizwa nobunsizwa ngeke usizwe thina simemeza umholi simthuka sithini abaholi abenze njani abalunge ngoba mayebengalungi yonke lento esiyenzayo siyotshela nina ukuthi niyabona sibancenga isikhathi eside kanjani ningabavoteli ke ngoba bafuna ukusilalela uzoqhubeka kanjani uvotela umuntu ongafuni ukulalela sinonyaka no7 months manje sisebenza lo msebenzi njengamanje ke sesithi sinikeza uhulumeni ithuba lokuthi manje sesizoya enkampanini sifike sithi uhulumeni nayo inkampani umnikazi wakhona uqasha abantu bofike sicela umbophe mayingambophi sibhala phansi siphinde siye kwenye siphinde so kosha uDecember siyiqedile lo 1 million jobs uzoqhamuka lapho uma kwasha uDecember laba abantu abaphethe lezi inkampani eziqasha abantu bokufika bengaboshiwe uNovember 4 abezo no mana musungifakazela uyabona sizothatha isinqumo ngomhla ka4 November ukuthi senzani ngawo asizukumsabisa thina uhulumeni sithi akasilalele manje ukhetho lungakafiki akasilalele manje uhulumeni ukhetho lungakafiki ngoba uma sekubheka okhethweni sizosho thina kwenzeke kanjani uma bengafuni ukusilalela so ke sicela ukuthi ke nani mase nizokhetha amakhansela niyababona abantu abalwela umphakathi musana ukuthatha umuntu ngobe weqembu lakho ebe yisibozi uma sikahle ukuthi kumanje uthatha imali emakwerekwereni mase kufanele kubekwe ikhansela senibeka umuntu odevele entshontsha uzonisiza ngani lo muntu bukana abantu abalwela umphakathi nivumelane niphikisane kodwa nivumelane ngokuthi cha ekusebenzeni angimthandi impela kodwa ekusebenzeni uyasebenza simbonile enza u1 no2 no3 akekho umuntu oqashwe ngenayo experience musana ukufaka abantu ebukhanseleni ngoba nibathanda akasikhombisa umuntu uthi adenzani ngaphambi ukuthi angene ebukhanseleni iphelile indaba yokuthathwa uvobe kube indawo yokugugela leyana akusiyindawo yokugugela leyana umuntu nje athi ngoba esehlulwe impilo bese athi uyogugela ebukhanseleni phelile ke leyo nto leyo abantu abasha abasukume bephile and ngicela nina abantu abadala uzela ingane umuntu omdala uzela ingane yiba nonembeza fisela ingane ukuthi aziye phambili mina nje yami impilo ngomuntu omusha kuphela mina ngingajabula nje South Africa siphathe umuntu oneminyaka u24 abe upresident wethu ngakujabula lokho ngoba ingani sizomgada thina singabathi sibadala ngithi umsebenzi wethu ukugada la yini lese parliament ekuthiwa umuntu omusha una 65 umuntu ogada into yabantu abasha una 65 ukhona umuntu osenephupho lokuthi kuzokwenzeka 35 years na 65 yabo asibuyiseni iqiniso kuyo yonke into esiyenzayo hlanganani bantu bakithi abamnyama yekani le nonsense abantu amapedi amatsonga amavenda abesuthu nazo zonke lezi ezinye izizwe yekani ukutetema yekani ukutetema lokhu nithi hayi amazulu akuthi ubani ongenza lento ubani onikele ngempilo yakhe akona amazulu akusithini esinikele ngeimpilo zethu njoba nilibelethe amazulu kwayi into engathi shu asingene ndawonye sime ngandawonye nifunde kumazulu nifunde ukuthi isibindi siyaqhunga uyabona mangabe kunesihlahla esinameva uyabona manginesihlahla esinameva usubonta ayikho indlela yokuhamba uvala amehlo ufaka ikhanda uphume ngale ngaphesheya angithi nathi senza njalo singamazulu yekani ukufuna ukumarinatwa yekani ukufuna ukuncengwa abantu abangezinye inhlanga yekani ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lenu ningabakithi asihlali ndawonye kodwa ningabakithi amapedi amaXhosa abesuthu amatsonga amavende ningabakithi nonke musana ukufuna ukuncengwa nincengele izwe lethu sisukumile thina saveza amakhanda sabeka impilo yethu engcupheni nani yenzani njalo musana lokhu nithi hayi amazulu into yamazulu bathini ngesuthu into yamazulu akuyona into yamazulu le ukuba bekuyinto yamazulu mani nginenzele naso sibonele niyabona lamazulu agcwele eGoli wonke ngoDecember suke seKZN phela ukube into yamazulu besolinda uDecember thina bebuye ekhaya sizenzele into yethu le sivala umlomo bathi ngilapha mina manje angithi ngoba ngiyanibatla angithi asambeni siyobatla amaphoyisa kufuneka iSprite ufuna kungena amakhansela nani uze neSprite MMC asisefe lapha egate makele uze neSprite ngifuna imbombela ngiyeza lapho imbombela kodwa umuntu abesongo
asuka hambe because asifuna ukwazi ukuthi ubani la kungagcwala abantu abazophazamisa amaphoyisa la bezenzela into zabo. Wonke umuntu omphakathi akalinde la ngaphakathi bangabe beyiculela abantu bezenzela i-content la vele bayithanda i-content. Induna ngicela isebenze lo msebenzi induna ayikonta nje wonke umuntu angene la ngaphakathi alinde la ngaphakathi. Induna ke induna yonke indawo akukho lapha engeyona induna khona. Wena Nkosi nawe induna nawe mina induna lapha awuzwala nje phakathi ubona ngaphakathi Usuqala umhlangano ngaphakela neinduna. Usuqalisa uphakela umhlangano njengamanje. Sivumela khona. Iphoyisa emasangweni iyaphi? Iphoyisa emasangweni iyaphi? Iphoyisa emasangweni iyaphi? Thula fana khuluma insizwa. Thula fana khuluma insizwa. Thula fana khuluma insizwa. Thula fana khuluma insizwa. Thula mfana khuluma insizwa. Thula mfana khuluma insizwa. Thula mfana khuluma insizwa. Nina benkosi sicela wonke umuntu ongeyona induna abuye ngapha ngoba kuza obaba party station ngapha namakhansela nabaholi abanye. Sicela nje umuntu ongeyona induna and sicela straight line la. Ngiyabona babe kahle kanjani lapha. Yikho sizoshela la.
Sande kancane la. Khona ngizokala la namhlanje. Tateo.